Anna chez le chef de هنا بيتقطع ورق La quantité de remblai et l'excavation, c'est à peu près 300 000 mètres cubes. Dans ce secteur, il y a 30 engins qui travaillent. On a terminé dans ce secteur 60%. Il y a 5 travaux industriels. Les choses qui sont très dures ici, c'est les cailloux qui sont très durs et on a apporté les engins nécessaires pour faire ça. Bon, c'est la même route. On va continuer la même route. Il va y avoir
nataterana ny lalana 80 km miala Antananarivo Mangaroba jusqu'à hatreny amin'ny Zobendy manao Floa. Eto moa zany ahitana an'ity carrière izay tamin'ny mars 2023 zany vazo autorisation. Eto ny concasseur ny carrière moa zany ahafahantsika mivaky eria tamin'ny mars 2023 ihany koa nahazo ny autorisation nazo communal anafana nahazo ny carrière sy nahazahoana ny manao ny fitrandrana ny carrière ihany koa. Ity ny station de concassage ity moa zany volana zay nanomboka ny hodiny. Raha miasa 6 mois zany ny orinasa lasa midina enim-bolana ny carrière dia feno ny vaky rehetra ilaina anatanterahana ny Antananarivo Mangaroba jusqu'à Zobe. Zany hoe hitantsika amin'izao zany teto nanao visite ny tena koa tetika herinandro lasa izay misy romarika vitsivitsy ny apportena dia hitantsika amin'izao efa madio tsara ny vokatra mivoaka. Ny vovoka moa zany hita ihany koa misy poussière dia izy mbola misy réglage no atao hanalana ny poussière io fa ny poussière io misy réglage alohan'ny tena vokatra dia misy ny triple ao ambatsika ny triple moa zany dia karazana tany zaza alana ny tany rehetra ka tena dia Monsieur le Président, votre Excellence, on représente l'ingénieur Mohamed Tantawi, le chef de la concasseur, qui va vous donner une explication. أولا بنرحب بالسيد والضيوف. On va les invités distingués. ندي شرح مبسط عن الكسارة. الكسارة عبارة عن مرحلتين تكسير. الكسارة إنتاجها المرحلة الأولى لإنتاج طبقة الأساس. La concasseur, c'est 2 étapes. La première étape pour faire la base course. والمرحلة الثانية لإنتاج سنوات واثنين وبودرة لزوم محطة الخرسانة والأسفلت. La deuxième étape pour la production de l'asphalte et la l'entreprise. إنتاج المحطة في الساعة 80 متر مكعب في الساعة. La production, c'est 80 mètres cubes par heure. مستهدف تشغيلنا في اليوم 20 متر كمية 1600 متر مكعب في اليوم. Nous pouvons obtenir 1600 mètres par jour. Pour une vingtaine d'heures de travail. الكمية المطلوبة للمشروع حوالي 288 ألف متر مكعب. La quantité totale pour le projet, c'est 288 000 mètres cubes. مستهدف تشغيل الكمية النهائية مستهدفنا إن شاء الله في خلال 6 شهور إن احنا نبقى مخلصين. المرحلة الأولى 80 كيلو. 6 mois pour la première phase, pour 80 km. الخسارة عبارة عن